What is up everyone? Welcome to another video. Саламатсыздарбы? Дагы бир видеого кош келиңиздер. A lot of people ask me how to get to America. Менден көбү Америкага кантип барса болот деп сурашат. So, in this video, I'm going to share some things that I know. Бул видеодо мен билген кээ бир нерселерди бөлүшкүм келет. How to go to the USA. Америка Кошмо Штаттарына кантип барса болот? First, you have to ask yourself, why do I want to go to America? Биринчиден өзүңүздөн сурашыңыз керек. Мен эмне үчүн баргым келет? That'll narrow down your options to a more specific ways to reach the US. Бул сиздерге баруу жолдорун элеп берет, конкреттуураак кылып берет. The most common answer, at least one that I get, is I would like to go there to work and make money. Мага айтышкан эң көп кездешкен жооп бул мен Америкага иштеп акча тапканы баргым келет дешет. So, first of all, you can't just show up at the embassy and say that you're a good worker and get a visa. Биринчиден элчиликке барып, мен жакшы иш кылам десеңиздер эле виза берип койбойт. In fact, you almost have zero chances of getting a work-related visa, meaning it's impossible to get a visa based on the employer that is in the US. Жада калса, жумушка байланыштуу визага шансыңыз дээрлик жок. Бул деген сөз Америкадан жумуш таптым, мага жумуш визасын бериңиздер деп виза дээрлик ала албайсыз. Unless you're someone America doesn't have or has few of. Someone with brains of Elon Musk, let's say. Америкада андай адис жок же өтө аз болсо билбейм. Мисалы, мээңиз Elon Musk'ын несинде иштесе? So, how do people go there? Анда адамдар кандай барды деп сурашыңыз мүмкүн. Some went there when they were students in Kyrgyzstan by applying to work and travel programs. Кээ бирлери Америкага Кыргызстанда студент кездеринде work and travel программалары менен барышкан. But this option doesn't work anymore. Бирок бул вариант азыр анча иштебей калды. A lot of students abuse the program by going to the US and not returning. That's why the embassy doesn't trust their students anymore. Көптөгөн студенттер бул программаны колдонуп Америкага барып кайра келбегенинен элчиликтин биздин студенттерге болгон ишеними азайды. I don't have the exact numbers, but as far as I know, only 2 out of 40 have chances of getting a visa through work and travel programs. Мен так санын билбейм, бирок билишимче 40 студенттен болгону экөөсүнө виза берилиши мүмкүн. Some people apply for visas based on tourism and other professionally related fields. Кээ бир адамдар турист же башка кесиптик негизде визага тапшырышат экен. For example, if you work for a company that does businesses abroad, you can claim that you're going to some kind of training or something. Мисалы, эгер сиз чет өлкө менен иштешкен компанияларда иштесеңиз, кандайдыр бир тренингтерге баратам деп алсаңыз болот экен. I am not encouraging to falsify any information. I am just stating how some people got their visas and in no way mean you should do the same. Мен жалган маалыматты бергиле деп айтып жаткан жокмун. Мен болгону кээ бир кишилер кантип кеткенин айтып жатам. Силерди да ошондой кылгыла деп айткан жокмун. Remember that even if you get a visa, it doesn't mean you'll be able to get a permit to work in the US. It might take years before you can be legally employed. Эсиңизде болсун, эгер визаны алган чагыңызда да Америкада легалдуу иштеш үчүн уруксат алышыңыз керек. Ага жылдар кетиши мүмкүн. Going to the US to study requires a different strategy to get a visa. Америкага окууга баруу үчүн виза алуу башкача стратегияны талап кылат. First of all, you have to have excellent English skills. Биринчиден, англис тили деңгээлиңиз өтө жогору болушу керек. You will have to take English proficiency exams and apply to universities and get admitted. Англис тили боюнча тесттерди тапшырып, университетке өтүшүңүз керек. Based on the admission and invitation to study, you can then apply for a student visa. Университетке өтүп, алардан келген чакыруунун негизинде анан визага тапшырасыз. But even this won't guarantee you a visa. Бирок бул да сизге 100% виза берилет деген нерсе эмес. But it's worth trying if you really want to study. Бирок чын эле окуймун, билим аламын десеңиз, аракет кыла бериш керек. I have to say that knowing English well is the absolute must in any case. Мен айта кетишим керек, кандай учурда болбосун англис тилин билүү бул эң маанилүүсү.
Whether it is US or other countries, your knowledge of English will make a huge difference in your life. Америкага же башка өлкөлөргө баруубу, англис тили сиздин жашооңузда эң чечүүчү нерселердин бири болот. And finally, one last way to go to the US to work, study, live, you name it, is a green card. Соңунда Америкага барып иштеп, окуп, жашап жана башка нерселерди кылуунун дагы бир жолу бул green карта. Annually, US government gives away visas for people around the world by means of lottery. Жылда Америка өкмөтү лотерея ойнотуп виза таратат. It requires little work at first. All you need to do is to fill in a DV lottery application and wait. Башында аз эле иш кылышыңыз керек. Болгону форманы толтуруп күтөсүз. If you win, you do the preparations. Эгер утсаңыз, интервьюга даярданасыз, документтерди, медициналык, милициядан справкаларды топтойсуз. The only problem is that it's a lottery. Just like any lottery, you can only count on the stroke of luck. Болгону бир эле проблема бар. Бул лотерея. Кадимки лотерея сыяктуу эле бул жерде пешене. We'll definitely give you more details on each of the legal ways to go to the US. Биз келечекте Америкага легалдуу баруу жолдорунун ар бирине кененирээк токтолобуз. This video attempted to list some of the ways and solely based on my own experience and knowledge, which I don't claim to be the best out there. Бул видео Америкага баруу жолдорунун кээ биринин үстүнөн айтып өткөнгө аракет кылды. Жеке менин өзүмдүн тажрыйба жана билгенимди негизинде жасалды. Өзүмдүн пикиримди эң ишеничтүү деп да эсептебейм. So do your own research too. Өз алдыңарса дагы бул теманы изилдегиле. I'm just an English teacher trying to teach English. That's all. Мен болгон англис тилин үйрөткөн мугалиммин. Speaking of which, you can learn English from literally anywhere in the world. Learn more at edulab.kg and text us on WhatsApp. Айтмакчы, англис тилин дүйнөнүн кайсы жеринен болбосун үйрөнө аласыз. Кененирээк edulab.kg жана WhatsApp номерибизге жазып билсеңиз болот. Good luck! Сиздерге ийгилик!